Kondo wethatire mubango yo kugukera tukwarire siasa na kwileba kwa county ya Meru ni nyuma ya ndiunga ya munene wa rais Ntuku Yoro Rigathi Gachagua ntere cia Kaelo Iembe North narare thira itaririe tuwe na rais Ruto ni bethiri tabaichie belekire mathina na siasa cia Meru cio kujiro kaiteneka akiwa Meru ni boba kakarathi na bamenye biria bibatire kuthabike bwithwo kenda kwithira Meru ikiona witina mbere Notario kia kuthira Meru itiona maendeleo kugetha kwikwilila kunene kwa rais na munini wawe nontu Meru ni moya county ira ciaringire thirikari ya Kenya Kwanza kura bunene kiri siasa cia mwaka muthiru amana buru kiri rodwari Moses Kurio ni siezu wa mantu ya biashara na iwanda kethire ginya ntere cia bure kurure kiwanda kia mantu igi ubwithie bobe kurega na ida Steel Park Utubrane ndi bonekete okuchire maoni nkula ni nyuma yawe kuthira akiandika kiri mitandaone na thirete akerania na tongere bo Meru na kuowe atethira akiathikira ntubu bako ebandiunge na akethire kinya county ni ya Meru rukiro rware twina mubiashara na ni musiasa mutongeria rutero rwa ntere chiembe bwana Chiko Mantili ni umobara bedrite by champion Meru yithira kiwatandira na Meru yithira yitana mbere gethe tutarire mbibyo biongo barethire bakiaria Ntuku Yoro ntu indone kinya siasa semira nirethire kiariro bunene na basenda wa miraire kana akaumantereria kendo tethere kimera ranera batukulu gra 40188 namba yetu SMS through live kiri Facebook na through live kiri YouTube thiro kerane na batwe na kedra nkithoma ntumire chaguro tuwete na mbere unibetawa mutembe Edward karibu sana bwana Matili. Asante Butembe. Yes mbere yankerie adegeri ba Weru TV na ndebere karibu mantu ya mbere yetu. No bwana Matili leo ndirenda choka nyuma kidogo siasa cia Meru ikiwata mwanki na mantu igi kuria kwatandira kwa ngavana na munini owe bwiko ya Werune na DG weka Werune ari kwawe entere chiembe na kirimo bango yaro siasa no chumire na tongere bangi bantere chiembe kwetha bakiwa no mwanka mwembe atewe Matili mbibi ya kuinspire kana mbibi ya kuoni no mwanka ume we mutongeria kenda kuthatira Meru Matembei mantu yito ayonete tukushare mbere nyambere DG aria rera yire mathikone ya Njonji ego ya mathikone ya Njonji antu barabonde baririe bakiwa buranga bana kwetheria antu bembe abari taitene tukuyire bande tona DG aushuno ngari muntu ke aushuno ngari akwetherua nanto bake weba ngari gwiro ni kuririmira kutona ya kamanto ya yembe oni na bwako binamsi ndaringire DG thimo ndamuri nene ri na tokona manto ya amera Mantili manto ya karigo buya kwero batika twetere na ambire kanyokawe ambia kama Mantili torombre mama kya chenjia ndekominya lakini manto ya thokia tibui lakini ambira katwetere rira turira kwaria orobwito arire noenda murio manto nora mwire ndibo ambira buru manto ya thoki na wa familia tetera ringi so batu tukianjiriria tona wantu bembe baina thina bora tuwita tona kathete embe akire na thina so batu twanjiriria ishu tukiona we mbere inyili but tuwita mbere ara tona ndo batiania batu join imenti batu join tona kathe bara kwero ni embe yake mama inyeletie te embe yake kwa hivyo tumire twanjiria mantu mbere tona wantu bembe baina thina but tu ya kuona nyabure ko abuta nani orari PS around bara abuta anto tukiona obembe yake anjiria kurita nyabara umeta saindira twathona cici na thina kinyango ira twathona cenembe atendetie tona imiru yonthe so hivyo atumire twanjiriria katuonere thina mutuma akona tega bainda na mto murume akaibwa mto murume akwira na akirite mwaka na inya wedwe nuronerera aretere assembly bora araririe utimtu tariarire mutuma na atwere gona mantu yo but ni thimwe kwa ndo muringire mbere ambire Mantili tukire aturombre mama ende maromba ya garema atura tukua thenene ari usimaromba ore ya kurema lakini mutuma atwere gorombre mama muno achenjia ende mbwana mwanka u atiminyo achenjia ringi Now Ntuku Yoro DP Gachagua kiaria raugire
bura tongere bomero bukarende kuma bakanisa CS lentore bukarende bwaraniri kenda bona mwerekera yo mero. So after statement ya deputy president yoro ba bura tongere bomero yata boko banka mbere mutembe kanchokeria amero bonda nkatho nonto bwetu makira bararingire na mwanka deputy president athikiria kinyanto ba makanisa na arogore ba mwandikirite ba muritie areke otonyera siasa emiru kukire amiru baraba turaringa bwetu ma ngo bashokeria nkatho muno ketho atituma kiu bararingire deputy president atikithikiria akitho still weki undune atikoendelea wimbibi kuendelea miru lakini nonto bwetuma na atuthikiririe ku deputy president kwa miru ni ethi bure kwenda I think kaikinyite muthia kusino kuona MPs bonthe waziri kanisa hantu bonthe barua bila biombo toma miru iria bobaya ni kawira wita kwaraniria kora deputy president arawa kutu kikawira butiaraniria bwaraniria thai rera inyeli nwa elenka no arire na nwende bacemania mutuma lakini bitendo birethetie bitikobwo kwaraniria nwe ku tikona kwirwaria deputy president arawa karawe tumerwe ritangwe yayo assembly emerwe ritangwe yayo bathiete sheria wethora kwe mtu unete sheria aite kenda mero ithire na amani kusinya woni kuona ngwataniro ekawire kuru muno mbere ya urwa na mithika linturi rira wa mithika rira aracia na abwitha alovinge kurosinge ira bare acia assembly batakiluke mithika yu yathirwa ya MPs ringe yathirwa ya MCs yathirwa thaini mutuma so tutumba kuthira ciando aitare onthe o mwaka ore twitite kuona nguira cikwe ya mero kwatike ngwe koloma cianto aki gwita ukaranthe buthiritie ndo thacio nthe bonkuona ka deputy president arathambire njara so ngwira nene kwire thaini Kimiru County Assembly MCs beto barita ngwira bagwire kurita kusikawira ataranire kanwe akakwithwa na kuremano wa reverend na akiwi mwana we na bakaremano no ngebomba kwatana nende so teginya muntu ke gachagua ateo president ateo no ngiukolomia kawira mero ya mbere nyawo bishop ore ko mukolomia kai kanisa ere kwirera we kolome na viongozi baiko no riko uteo itaka kawira itabana kwitha nene muno so bagwethia nderere anto horo kwe murimo era itharo na thina twe sukari mbi eke agwata kiara kakiitawa wale yake ara giitoka itwa kuru so murimo uyu kawire iyo kinyite antu either kuru kuitwe kana yuitie nako kungi na kwe yo kinyayo tekaiteke so ngwira nene a meru ikawira kwebela kawira bela meru ikawatanira meru ketho safe so mwantile nao motion irenge yaretetwo ni assembly ya meru ya mwaka muthiru ni ire yeta senate wa ground ida kawira ikitwa cho senate itakinyila mwankatha ino kuone ya KMC Bamiru bena ground imbea tia wike senate naira kawira mebia meabita courts na kwatuka ground ichi qualify kawira yangu kumetena mathani yakwe nkona thai bake nonto bati yo ibathomere nerengi kuri ndinya batumba kwende kintu kiomba kutawa na kinyawa nusi kinyara rengeti ground cia thogi president ugura no mutetherie na kinyawa ntuku yari arairia ntu babari na confirmere wa mutetherie timithika iruto so mando yo tethwo tumba ku ground itareo no withirwe wena makosa lakini watethwo kenda urekebisha so ingwitikia thai county assembly ya Meru bakathithia bena ntu bo band device sheria imbi kawira thukiti yawoni bo mwake bo nkona bo bwiri nyo murita bo deputy governor mtu waiku kabaringirwa kura kinyetho na wa kamoyete wasela muntu mutheri baritanira lakini ki ballot kende bera bari kawira na mutuma unya governor tishita asla au nya bari asla ende ntikona asilekeni asila nako ya tilongi anaruwa narembia mutuma grounds irankona si assembly yombo tumira muno nireko ko etumira mamlaka yake bobui mutuma nari ofisi ethithitu na mbia cia thirikari era deputy governor mbera intosio nari tirokuo
mutuma ati mtu wa ofisi secretary pia atiwe atingari nyere kama tanto bake bali nawe mya deputy ngabara buri guthe na nto bakamera support staff yes babonde na baritere na bengire so kisheria na unete sheria abuse of office yeah na unete sheria ewe ne kwana nginye kaura brethere ti mutumu ibo kwana umurita senate ntikona kwe senator o support manto yo kusni okay akwetha mtu deputy ngabana na tena office shwale timbia cietu cio tumiro the deputy ngabana ogora mushara na tebwa gwethi kuona grounds chala isha kwenga kawira singi muno I think kwete ki assembly nyo batetikiria ko gucokera makosa yara bathithirie ukawira ndikona akira mbati na ringi no kubaga tetherwo bwana na no kumya Kenya Kwanza seneti bobena seneta bawe nginya eta na arasimio emutethie tumba ku seneti seneta baraba ingi ba Kenya Kwanza na munene na araure akuthamba njara bora wonere Jesu ndoke blood wani ntikona makosa ki na achulo do tega achulo do kusinde ndo wero bamusulira ate bagathithia so Friday governor kiarekire press briefing yewe indathikiretie na indiona manto ya kuendelea because mbenda kuthira nkimenya manto amwe mno ya kuendelea ndene Meru governor urirwe ni tumia ateta kuona munini wa sibitari kirindi kire kiari nyumewe keure mutuma ataitwe kachiethetie governor aratheka muno arauga te oni ndauani ataitwe ikirindi gikwethi atia ikirindi gikua arauga oni anda dreamire guma sibitari so was it no tupuri bari necessary kinya kirindi kire kuwa kama mtu achiethete na governor akatheka mbere Matembei kanto bakorani county umuchetho meake uria kira kari kuria serious na huwa buri kuthina aigichoka cia na jirembe ya ingavana lakini uko na gavana kethirie muchetho awi baba kuwa kenda gara gutwo kuwa ati kuita mbwano ingavana Omiru me ngavana bura kithithia kinya kitho barwete amutuma na agero na mami sibitari awiri kuma weta amolia amuraitha amona lakini ne gavana otwira weke na achokia akaigino meshu ira sarakazi ira ndaga ethirwa manto yara ya michetho ira kuigicera yeah nio kawira guthithia Meru but antu iberigirite kawira akera antu na njira ene heshima guno nto ntetere kuraitha mutuma katwari tucamane ko kachagwa ero na itwe na unno etu taina korania gukweya kuntito mulaitha nako nanto bakielewa lakini ndi gavana buru Meru netete antu bari abariria akia kuibo bakuwa ibo bakura shoka ikawira kukawira ka cetha Meru untonere enjere mbe ya ochoke giuria giu na inyanjire ucoke na antu bamwelewa lakini bura antu bake bakubivu me antu bara bake abo muwiria me munene na pressure antu bake aba mu entertain ba muwiria ba muthekia kenda at least press wenyanyia lakini gari giuria serious na tombo kuria wita kwa deputy ngavana oku inyake akwitho kasi aithirie ri kabwiri wetamuona twakaona we menya muntu waitwe Mutembei no te aitwe weta sibitari no one Mutembei kaimamitia na muchetho Mutembei na aitwe ndo tomba kwitho tugwira kaimamitia lakini weta sibitari kwa muona inyothi bwage ukona ke na aitwe kana te aitwe ko brama machokerie kitari batari bubwe kusiwacho te muntu wenda na buri weta we ngwasi na sibitari wakona na ke weta itha mando yake nyanyi lakini kawira muntu atikothia atikona ake ngavana Omiru akantu bara bake bo bakwenda mwiri yake ba mwira ante tukinyire bakona niite cio mwigireri nene kwe muntu mwe tutethera cia mutongoria omwe cia sene muntu kwatuika twimwe advice ate kuthikiria kwatuika kwina antu bakai bakumuthikiria burako akwenya wabo bwituka bakathiata but muntu mwe aturia ciale munene oku sorry kuwa bu aturia munene oku inyoke ethirwa ni ate akwira ukume kiorone umuritire into birabiri yake orone are gukuma umuritire nyoke thoma athigirite ate ko bwiri umwira munene ngo kwathigira lakini bibitire yawa kusimunene no ethirwa ntugu mutoyo na thina akuritithia ngwimbi so antu bakawira kinya ura bacetha bakuwa bo bakuwa na ngavana wo munene wo kurwo kiuria ri haya ari akishwale
so kawira kaushetha Amiru. So kire nteto weu kuri na chats ira likire ya conversation ya governor Antobawe ora thirikari ne kuhusu issue ile yare ya Mount ya Moa. Ke chatire nko na Anto Kathomba bare involved bareo ba Mutia ba Kiboro chatira. So okay agwithira umeona bwana Mantili na ni kuonekana obuni chatire endelea screenshot ili ngichi atuma mitandao ya county secretary yes. So buru nirwaria rwa official kwarero ni governor na Antobawe in terms of ya ura county bat guthira ititu na mbere androne resatio yanterete kashia nyakuri ntobimo amba kuona mankoka confirm ibya umairo etik kusuteregira governor na Antobawe basati musha ngwe mantu yaraba kwaria yo ndio mione yo ndaonera obo kinyarora mutuma gwe ba muritire ke ni news ya WhatsApp group ijele ndona kaba shati na mdirete mbeya kusumutuma ro wa ba murumanga ku munonga bana muruma ndo uno wa mwate kuruma so yo to mbwa nto baraba ku advice ngabana batu mu advice bobo ya na kinyaura agakula umuntu bangi na la umuntu ubawe kuseora liketa kokwa muntu engrupu ne manga kona bwende tonto boko thi no pusi bobo ko thitho uka gwetho akwa antu babwiri kuthitangwa na ku plan ndwera yari maua ikiambia theru Mutia Eliye Kiboro bwe babwiri kuthitangwa kuseora ndi bakonekana nyumware kaenda ekaeta mengira ba ya chunguzo bweya ya minyo ibo kusibo ba plan kinyanto baraba ikirwa koti bakarukilwa baba kathitangwa kusibo ba planete bisobo yake wanto baka uruwencho bya leve boru shwali anto aba uruwe ya barombere ibe yaba muhate goro so sati itabu to kera shomo mutembe wow ntugo yoro governor atrare kire kya dokira kirari ntereti ya Kaelo na tribru nya polo njebe kithomo kanambi na deide itraele kwithirite kuna kya dok pathinya traele yake no ntunguriga na kuro kware na PS ntereti ya South Imenti governor atetire president elect Ruto mbere atanyu mu mari ntereti ya Yembe Mawa Stadium governor atetire and yesterday second in command Arimero governor pia atetire na yura yonge yore na governor netre why do you feel governor na achi athulire wita muchema ni one yo I think governor yota biewe atita antu kwena antu bangi yoro indironere mtokeo protocol eya na level nyete kyawe anto ba ibarare oburu akinye itebira byakariri bya governor no raretete ngare we raretete so na ari mwiji bandai rotrone tekira gerito level era kewa mtungi baritete kyo baitakyo kunte komitomi iyo tomogona barabange bakwenda ndo atitanaria ngwena anto bangi nyamutembe ikinyoke minya to cia gwikarwa weta otibu ciarwa ora ciarwa tio so no aya nyanto platform yo mura kusurere kwiya ibonera kanya kako ugona obwatirira na era nanto bange ku deputy president ya kideke by the way atetrera yore kiengo kiengo ekindeke na yeta maita maingi na ateta so kawira atendete gwitantu kwina nto bange kawira thine weka kaonere Amiru nto barabando bande bareta asela ona yakabati babome nya muntu gwetho ena thina tiko kwate kuthwania so kawira niyo lengo yawe aria icia atumira nto abandi nyandare kana viongozi bangi un karitangura nkwenda na nde yari ingi nkoya nto baraba ko bate kuminya bibi bwiri kwetho bikiendelea so iyo thina kawira mutende yeah. Well, ukilukira mutambo na hiyo Facebook kwena Ntumiri Kathomba kwenda kuthoma inkai kwena mtu wetu wa Dan Mutugi aliwatire they should explain the grounds for the impeachment. Actually, Meru County leaders don't have to get along for them to work together. We didn't elect them to make friends. Actually, it is better this way because they are not in good terms for them to misuse county funds in so-called solidarity. As long as this beef doesn't affect Maendeleo, Meru is going to focus on the manifesto made by the national government. Mugambi Ken akawari ntereche Bomet County akawa one saint Kawira will be fighting his own shadow in terms of leadership. Anthony Mugendi akawa Maendeleo gan aimuria Maendeleo gan we keyboardist, right? Kwena mtu wetu wa Mwedi akawa ntereche Kiegoi Embe South
ariwa for Meru County to be peaceful Kawira Mwangaza must go akawa hashtag disgrace to Meru MCS please we need something done kwena Oscar Kairodhi akawa tune monthly continues to be our hero alafu because hope next year utakuwa na say in our next government 2024 umeplana aje story ya Mira place kiurike mirango tikenyoke thawe choke no trembi uko panga next year kwena mutuma mwithimbo akawa how can you and collaborator into WhatsApp group put us are for Kawira Mwangaza okay kwena Diana Dia kawa Kawira Mwangaza has totally found ignoring to pay a visit to the DG whether sick or not was a big time failure. She is scoring below average, playing hide and seek to please her sycophants who are just lying to her but kitamuramba. Monthly the speed you guys are moving in is impressing. Jezebel and the kingdom must fall. Meru must smile. Right. Hiyo ni mochi antomeria chiki mutambo ya Facebook. Now, monthly kure anto bao feel babwe poire against governor. Babu irurido bwene ruo simply because botetekiria ni mwekuru onekero etikia governor Meru. Ni umakana ni urongo. Ni urongo mutembei. Gochoke gogwera nyuma ara batu tumerendo ene after mutuma kwaria. Ndira mutuma atarashia batu tutarashia. Oni yarira ngavana ro ya na MCS utamona ngi comment kusiyarisha ngavana na MCS lakini rira mutumara ituririe iro batu turaturire so batu kwethora mwekoro ngavana ngikorwa ntiko na baba inginya na aranture na mashibo na iba kurita ngwecio bo bweya na nya MCS bai kubange koro ya mamonge weto morogoso na ni MCA wocha o nataro na kuro okirwa kura lakini antu bawe bomo akanyari tangwe kukawira tima antu ya kuwa kakwe antu bomwingilia no wanjiririe kawira agera akorwa mutuma nkwiredion nteto icio nthe itegethorire ku ndira muntu aru ya nya family lewe ki family oke akwanjira akorwa mweguru iri nyantu bange bona aba kwa advice mweguru na nyanto murume no akona antu bange bo mo advice ndwe kawira ere MCO tone ni yathirire batie mutuma onwe ontuka bawatanithia kuremwe indo ataburi kujaribu kuro kuithiniti watu tukwira ikawira wairire no kia kona mantu yakithuka na we Meru iyi uthere odora kwaria winta kuri ndaringirita mutuma na mbira rembere itokire ndamure mutuma DG mantu yatukuone ya meya akiongozi aritura TV ni akaweti ngarige kuririmira nucio ndi mtomira ndeterete mira miaka ego yonthe so rira mira ya etero na kwatukani tumibi utuma mutuma urwa yo winda ugumire ndwene kusudomba kweta mira uwa neme mimbe tanyoteri monde tha yandiki ukarira mira kunkare ukuma kanivo Nairobi haraka twa lasimithiri hoteli etutengere kuntu kwa kurira mira lakini ndukuona mutuma arirwa kangari ciake kurira mira rontu no kumembe iyo yari murimo yoto yo munene na thinika wira wanjiririe ibadu to wira abute aditingwe ba official DG ibadu to wira mwenge office imagine baka eto office anto nyeru ro keshima onto DG na mbungoro pio wewe tu ekore awikia baeta baka ruoro office baka uno office idhirikari we kuno office surely a deputy governor aka uno office no kona bura mutuma anto bara bende akawera bambifu ba junior ba mutuma ba turo muruma mwanganchama mbethe akara TV na akaruma na gerumi ntomerio shogere ete mutuma ka kwethia ngane ata thani ne rakorira uyu kwethia uni mutuma ka insama mbethe samba mbethe mutuma ni munene owe ibusi owo boka wira kusikia ti mutuma kawira ategethero ngavana na keti kawira mutuma ategethero deputy governor so eshima ria mutuma airwe iro ratukumirie ndwene kuoro kuthwana atware athina kawira itwi ndiraru yana MCA batu tutara shetu lakini tukwera tuonere matharu ya mutuma ko withirwa iya tumire twaria na tuona ti mutuma aki mwekoro ntweru aki aritwa ntobere sine aendo kaguru so ikutumira nyimbi eshethirikari bubwe njo ngurubu irari no wera aendo kaguru golela ciangore ngamburi swale atu withithia Meru ambere mwekoro kaberia nkobito ari director tree education ari astre barande na ate office na otebo kethi wa muri amushara ya daktari are mwechiara igembe north mutora
aritirwe kuma emwe ichare ya kwa na ndawa pharmacist engwe gwiri kuri tu mwana certificate a doctor qualified with a masters agaeta kwa na ndawa mpende mwe nukona mantu yo nthe twayungania atugumerie ndwene so urogona atukorwa kawira itutu tugita na shambi na batu tuishe kwa thika county rera kerito ari gavana 5 years tutete inyo office nation utebio na batu na county tuwetania maisha yetu ya kuendelea so batu tugumire ndwene after kuelelia kona Meru itete boya kutari kwenda kwetu utemtomba utumira resources ciake cia kurwira antu kana inyeku kwitho windo ene tha cionthe inya kuma ngare kwa Meru mutu atembe ya Meru no kango tumira ngarama ciako so ikuthetera antu ukona antu kaba utumirwa na njire mbi so icio timu ekuru ni pana utongeria no tongeria butikubwa kakawira ati kubwa mutongoria ti gender no kawira ka ati kubwa ka ati kumba na nyaruto no wira kawira ka ati kumba to amutetheria so akore nya device cio tetherwa ithirikari ra nene miake ya kuthigiria Ruto amwa bantu ya baseneta kathuri MPs bau bonde ba mutethia ngui nara bakarita ngui be antu amwe I think Meru itabwea akika wira ka ati kumba tithine we ka ati kumba na ngui yewe tiu ni ragira itu wete drama queen so aka yako wewe okolea na mutembe ikori ntondera antu nonto anto no bo nyakawira kurwa no no okolea kuni kuma ndira nyakawira akiokolea egembe north kwetu na kwina nke mbige muno bwani o muntu umwe ibo okolete bo bange baiko bate shiomba ikawira obarera ikawira obatetha cia aweta ke o sub county ni anto bele ga batho okolete na nkia ikaribu nusu ya anto be atu ambira Meru ando atorethia wetera kawira okolea tukithona cekwe bia okolea ni muntu umwe okolea imagine muntu okolerwa miaka 5 ethiri no agochokerwa TV ne na nderera antu yakawira ntuku imwe cliff imwe neri twathi atelete no kwere mutembei na nathi atelete mutembei kuma thinene ra ari ntuku thai aria kona nyoka anda muti no ita kolelia kona ke yukura ruyu na tayure anga no yo torero ntuku imwe weta bwana yo adu yo goma so kawira utima antu abwitha cia kubwithu ingavana yarenda kubwithwa ni antu bakawainda so kwe mtu otuma ntumiria ariwa kuria kuatana kwa tongere bo Meru kutene tumi punka kimbeta chimu Meru cha county tutumira bodhogu nago ka kuthira batea mo kenda mbeta chimu Meru itumirwa uroko batire so be it so in the past 1 year county Meru ndiendo oyane percentage na thirikari kreito murungi kire first year we the first year ya governor Kawira Mwangaza no kuona value ya mbeta chemo Meru chia financial ya 2022-2023 mutembei mbere ariweti lazima viongozi wawatanire lakini bibi umboto maendeleo yeye anto bawatanirete bakirita ngo yamo MCs governor MPs kuskuri intobi nara national government anto bawita lazima bwedo bwe team elindi governor bwita bokarie percentage rate ya ogoro rwara boke agutha bote watanirete abo ya bange advantage intobi kaita ke baraba kuomba wita kolofi nara ke president ke administration na ke mawizara yonde lazima anto bawatanire bakaurike into bayamo to ya project ukuri yako ya kurura ere na national government na county government kuko otweka MPC bakominya to ende project ukawera atera katweta inyamushamanie ne yu weta kolofi ya kwenu bote tochwa so project mbinge no ndo mbese ira mbinge iya national government siedo iti o 80% beta shetan CDF sheta ingena counties 80% ni tia wara national government une kwenda ngwataniro ya antu bonthe kuwa ukate kominya nimbia kuwa kusio ka gwetho ting rira antu bagita state house ke president ibo tabo kwa turenda inde project yene ithithwe MCs governor na MPs so ngwataniro ne tumi muno ke maendeleo ya nthi ibo tumaona nya Africa ekiro anthi cia Africa ni watanire bwithetere buri amwe bwinthe okwe we yake Kenya okethira ende twina Mount Kenya go block ya Mount Kenya lazima ithirwe watanirite
kenda bwetia maendeleo yatete ki block iringi ngwataniro netumi saindi mantu yonde kuranki ngwe unti ndenda inyawo kuwa u atwiri mbika weretheti mwaka yumwe biawe project tacha we toko we yini kawira uthithiti uni utiyo ndironani ngwe create emunya indamionete mwaka yumwe yo mbere nare kuthithia county mantu ya maingi athithia the same creato kinya thoko ira kawira sibitaya ndona agirura kanyakine thoko ira ndona agirura mitungu nira ciari cia creato ira ndona aita kurura muthara yari mbesha cia the ministry ya agriculture munya ayana mitheke ya thikililia so project ya kawira inya uni ndenda kwirwo ni iriku wimbu mete north utiki thima ndona inya kimwe antu baraba mete ndira kafu muno ni antu ba north utiki thima ndona kikuthuri kwetwa mwathi gonde kinya kimwe kinya ringi ya county ira kuthora utekyo birambi wa 36 ntishe na abireni so ntiko ona ngwe kawira irari teteni nanga ke kwe yoko minya wendwe mutembei ombere ni iriku kenda nkwira yo ketio kusinde kendo te komnya wimbi yambere nyombu wimbi ndino de yonkona ni wow still kiri rutero Facebook kwina ntumiri kathomba pia kwina mtu wetu wa Wense arua there are enough grounds for impeachment of Governor Kawira Mwangaza ni mtu wetu wa Murange Ndagara arinterechia Wajir County. Asante sana. Kwina Andrew Kadhure ari Katal, asante sana na tupo kuthemo bango. Kwina Andrew Muricherwa Mwangaza is the most arrogant mama Eastern Central Africa, but it will cost her dearly. Kwina Dennis Mudomi kwa grounds for impeachment for impeaching Kawira. 1, she defected from independent to UDA. 2, she lacks leadership qualities enshrined in Chapter 6. 3, she has abdicated her responsibility as governor. She no longer goes to work. What justification does she have to keep a job? Kwenda Kithenchi Junior Kayana akawa Bwana Mutembei. Salimia kiongozi Jacob Mantele, mwambie sisi wa Meru we are much grateful for the support they gave our son Mutuma. Ulisimama na yeye na tunashukuru. During chief bake function at Mukululu on Thursday you spoke well. Na tumesema sisi tunataka sustainable development, sio garboots. Asante sana. Na kuwe na Josephat Kobiaka wa tutaki garboots, tunataka maendeleo. Ni dhuranira kumantere chia timau. Na we Anthony Mugendi kawa Kawira story serves as a reminder that success in politics should be accompanied by commitment to serving the people with humility and respect. Asante sana. Na kuwe na Lemeri Ruben akawa watching from Bridgetown, Barbados. Asante sana. Now, mantileka tuwe kiri mantu igi issue ya Moses Kuria kwithira Remero today. DP na Remero yoro. And today Moses Kuria na andikite statement kiri mutandao ya Twitter akawa atongere ba Meru bareo ndi ba murite areke kuya Meru no tubo siasere Meru tai but au atetiria aeta na mbere na plan were radio ya mantu ya kururi industrial park right interetia Borinara ridorera. Was it necessary Moses Kuria kwithira aketa atongere ba mwaki wa ngania na arambira anke ya mucemano yo lakini no nkeya? I think Moses Kuria bwana njireke kuritangwe but okay guthora wi muntu umwe ya oketa okethira family ni kurwa na bakwirendeka kwenda kuliunga tukwira kwina amani at least kende nyorwirwa chai ukaribishwa na ukawako ya mwakuru wake akwira kama mukuru wake akwira ko Kenya thiturita mwakuru nakumiende uamuzi bwitha bwe bwaku sure cause Meru kwina thina nkuthikana mwakuru wa president ya Ruto na ariethirwe na maromba Meru na maromba nyati ti project lakini bekuona thina ya Meru iba kansere ya itirwe na barie na bishops babende kuringana na mantu ya Meru nyato ya kuromba ingo yo thito ethade Kinya Kuria cause project ye ni national government na county government ne kwenda mujumbe ethe wario senator na antu bangi lakini ndiko gotweka Kuria kaku akeya na mama kibasi nete agarureku lakini tibo bweya ndagori umwa kwita musho ya muntu na aidhana na mwekuru kana mukuru nana
kwira okaya katuthirie ndo mucie mbere kusi ndesiru ena kaunti ingi muno aita ku launch mbere then akachoka Meru ayetera at least Meru kira then bukiuria gukingi wamburi kinya wito ko leaders ibo okana cie I think bakwaritie no inbox anamba amwandikira kana bamwira na heshima so wito bani kaibo mbira tibo bweya so kuria wa kwa act I think Senator Meru na alalamikire bunya mbere president deputy president au abatu turudia project na Nairobi nara lakini mawaziri yaku yamwe abalera akashagwa mawaziri yamwe yaku yakabuluka yake ya Meru kualia project ubila batwe na ito leaders ba Meru ito tusukumete project yu ikeya so nkona mbwa bakawalele ba soti na ukora urona kusinde ndena etete waziri mithika shwele waziri akaeta waziri ungiagwa no mukada cia nyano buri kona kuri nyawe mutoke wethero nyawe mutoke de sawa kusinde kona ibo boya kuliongera muntu ria nando kwawe wow kinya the project ende beta kuo ote MP weta kuo ote MC weta kuo ote governor ote nya waziri umetheka ate mwa campaign be ya Meru kusi mucio metheka waziri umete Meru county na buri guthoe project ne wegeruro inya the ministry wene akuria tegwete kinya metheka omba gita Kiambu kwa kuria mucie ate mwirite kwe project ire no na ndeya wethero ri kuno ombikie so bura kuthithia kuria no kumenya na munene we na rero ende tukona tuwe munene wa amba koya wow tuchoke kiri issue ya mira ndithirite ina issues nyingi muno na brentreta kimanto era rero ni DP Gachagua mabisa ba Kemri ni bethirite bai Nterechiembe for the better part of last week na birabe irite ne kutima mira bona substance ile mira ene kithira no bune drug kana ni kintu kumbo tethia ukima bo muntu so barabura batathima mira lakini nakanda ni tura ko list mira iri moya kimera kira bakuwa nenda wache kulebia so amiru baba ingi ba ku Nterechiembe barabura si imbi nakanda yatumire ku list mira iri drug kiria kiwinya woni mutembei ntura kuria kusute mengera bona na sheba thithitie ni ura kwari itaru itha kwari amtwaro ya mira amikirao so batura guthiatira bambere ndenda kuiboya nyano nto bathirikari nyanto boba wita ni anto bathirikari na niongwira baguri gutho bari teretene anto atutura gutho turingitha shwetu mamira drug Kemre baguri gutho babwithirie utafiti vo mapema na barata zote barata baraua ibo kukariu na ukemira ke kwithina baguri gutho batwirire so ibo age thirikari itha kabatwire bacereri kuthithia mantu yo mantu yange ya mira mutembei ndenda muno na imbuite maita maingi mira kaethure siasa na mira kuri anto ba kai inya batishi story ya mira inya batishi thina cia mira benda beya bakasiethia ibo anene ba mantu ya mira example kwa mtu eto wa Munjure ari ya Nairobi na group yake eto Nyamita wenda ari member Nyamita no yari mengerera ya mira nene era ya tetha cia mantu ya mira kumakirira ke babario kaniru group yetu ari mapema yau lakini ero tiwa shaki yoja ethia kio ikamengera kawe kakuria ira Nairobi kuri unge no itondo lisoro na inyawe no etaru rengi awe to anga union ende yana juice ko ibangi na babanjiririe ngi we to anga imbi so mando yayo onde atethia mira bibombo tethia mira for no mutembei mbere tu ya kwanjire kurwa manto amira cia sene nuntu na ari no yanjireria thai mapema muno kwina MP wito Akili kwina MP wito TJ kwina MP wito John Paul na MP wito Mburu ino maeneo yara yumite mira babwiri wita mishemanyo maeneo yoyo antu ba mira bongo bakwane atabakwenda barenda wetho kwina union yemwe iwitwa atia na bacha kuratongoria bo kenda at least kwithira kwina kintu kiumba guthetera mira kibanganitwe ti muntu okira windo okira nko wande munene wa mira onge okira ko wande munene wa mira example anto bele baranda eta kwe muntu urite mayani na ara kwetu witwa Njeru urabora muibwa aumite Embu na mayani ama ingi muno aurite kioi na Kasio lakini otire Njeru wa nkuma chairman ogibanda kusike ira uramunda
ari mama miraa yayo so antu bara baishie thine miraa bara barite thine miraa muno bakayo kanya chanji mbeya baikira atongoria baibo bomba inya wetania na kimriu babomba ikine sheria ndi no nto bibi kono miraa ne muno indawa eye ni ikirwe miraa ye ikirwa so ikuburi kwetha kwena mpango yo mweya ekethero union anto bonde baiku tu muntu okira etaga wi munene oni atha dinda wire wini nyamanto amira ante kwenda kwaria ringi kusia washe mpangilio ya kurumangitha cia antu utheri thoko cia miraa mutembei antu ba miraa baraba atu miraa baraba bora era brokers baraba ora miraa broker baraba ora miraa bakaranthi bakorwa ri miraa turura chiringi ana na ibo kwakara bakuwa ruyu turura mana 5 ibo kwakara kuringana abura baetaria lakini antu arimba miraa na biashara ba miraa middleman badu tora miraa rirua tuteuwe kusimuntu ura broker aitire mwanka mundene murimi atina omuthetera na ke murimi miraa ni kurire wakaurwa no rokura no bwakendia so jira yotethia miraa ikuthithia ikundi bia miraa na ikundi kimwe na kina inya ruki atethia kura ya tethia mantu ya ndawa etika ndawa itatumirwe ire itukobwecia kuthukia miraa kusuimbitite Somaliland barenda kurea miraa ya Ethiopia na biya to bare miraa ya Ethiopia kamera Ethiopia gutwike ni kuwirwo ndawa babu ithio tafiti na ara mantu a cancer kwa tu kantu ba Somaliland baba ingiwe na cancer indi bakarea miraa ya Ethiopia no ntobwa bokwithwa ni kurimo bobwe so kinya miraa yetu thirikari ya Somalia ikona thirikari kamili bandi go with motofiti ya uko minye miraa imbi bathuka cia miraa ikona thina muno tikankuwa ntuku imwe yakara kusi Somalia thirikari ya Somalia karoma ikabwithia mpango uyu mwayo miraa wethira miraa thina nende so batu itukubindi tukarendi viongozi ba Meru na thai barabara utongorie ne buni antu bunda etabana mburu nari mamira kile John Paul na Taitumu so Manteleon these ukwariri kundi mwanya bithirite bigi muntu amwira na akabona miraa muntu umira na akabona miraa ne ontu kwina nkuchani chionde chia utongere bo kimereka miraa ende ibyo bitoma nyawo nindiara ibyo to kusimba etie ndiri omuntu okirira kwa awe akawa oni union yetu si sako yetu sijui ewe enyamita indi kori anto bari ingi bona kinya kanya baita tanto bembe because I remember kire thirikari kire tumuronge sako tia ba ntolichoro cia impesa right mwenge ne ya impesa na mbesa ingitie ira kinya MCA bana kirwa mbesa bauma au betanya Djibouti bantu achoro bau beta outside the country beta Djibouti bu beta kuria thoko beta iti onde amona utumika utebuti atede mwananchi wa kawaida we forward kana hata mire bahati kwetheri wate ndenda wika wero ne mutembei ya sako ya mwenge tarombete union ya miraa sako ya iringi na sako sheria nitikira thirikari no bawenkrant no babaembesha so barombete na murengo ju batauwa kabare bwene miraa kana isako tu yeto mwenge miraa sako lakini baba ange bai union yeto union miraa no kwathora na mwanya yu na kireito no ntobwa siasa ngo kwirira antu barabare ba murengo yo wake kinya bategomya mantu ya miraa ebwa endirie Congo Djibouti na beta otibyo bareta wonna bwako binafsi mutembe imbitite Somaliland two time maitayaili gaita Somalia lakini okelokera kosi ete usalama buwa yo ashedha kuno no koringwa so ndi anto Somaliland kwena thoko enene muno emira bibi kwenda akithirikari ya Kenya ikari ya thirikari ya Somalia ba twitikiria minya Somaliland ya da Somalia so tende yomba ita Somaliland itena rutha rwa Somalia kawaida so kitu kidogo tu thirikari yetu ya Kenya karaniria abo Djibouti kwena thoko emira wimbite anto bagere ito beta Djibouti ndaitire na bwako na utemira ya Kenya yetengi Djibouti woni mtakirie maita ya thatu imbi baba ari no bairite ginya bakaoro batiminya baetere tu kulionga batikumnya miraa ibai kubomba kwaraniria abo
wenda kwera mira ya Kenya weta Djibouti wenda endire tan 15 dunda kwari kwego ya kando kan Djibouti na Ethiopia bare manwa diplomacy bare manwa so ba mwako ya mira ya Kenya kuibwa ki Ethiopia kuibwa ki mira ya Kenya weta Djibouti delegation yonde Ethiopia yetere Djibouti beta baraniria ba watanira kathogo karia tugaitwikona getharia nuntu bwa Kenya gwithora tingwataniro iu na leaders betu kabara cio theina ganyo batikoloma ciantu bara bomba gwithora bena idea cia mira imbibi kwendekana kenda mira yita Congo imbibi kwendekana kenda mira yita Djibouti ni ibao aria abiasha bara tutagetete kuo so iyo nkuwa batu antu bara beku thai bakenda ukarandi na bakarita siasa batwita tukabangania mantu ya mira Mutembei na otiga igwa ringi so thaine ndi thirikari ya Kenya Kwanza ni icindire Meru ne misapotete punene kwina waziri wa urimi na ndithia kiri county Meru na umwite Rutero Nyambene enao kwina ithwani ria kuruta ambassador wa mira aumentere cia Iembe na Arora ni idea mbea ya thirikari ucokanire kemera ni idea mbea na ndenda mno waziri no umba au tutethia ukilo kira jumbe babe tukenda kutithwa kwina siasa mnya jumbe muno babeka ira antu bo nafasi nira bakona so tukathithia union imwenja na inainya no kwenya waziri atuthikiria kana toremo kuibanga twetu inya batu waziri atubanga akera bunge bandirenda bonte omuntu consensus yake andetra antu bara tumbo tethania bobia mantu ne amira kenda tona faida ya thirikari ya Kenya Kwanza kusi Mutembei kinya tugomba losi akauma Kenya na andu eria baba keta kwende mirera na unthi tukona no asomale bara kwe my brothers beto aba kwende mira Israel lakini ugetha antu bena aro kona muntu TV na wetanga mireto ni rone thoko Israel kinya kya kuru o yonegete ateminya so kwa mire ya Kenya kwa Israel thaitu kwani ni tatani thatu kiomele na thina yayo iba kwende mingi inde otire yetana Ethiopia Airline ingweto kominya na tobanganire ni ta 3 tons ontuku inda ende tinya muguka Israel yeah so bibi kwende kana kimfangilio kenin Kenya Airways kinto bingi ikamate nyamera so mu Israeli yo kashia mereye thine kera nene transport no nto ekaira ke Ethiopia Airline na tumaire mabaka akamete into bingi kenda Ethiopia Airline yetigirio kamata merere ya Israel ni ya Ethiopia so ndeyo kusubara bone anto baibangite etemnyoka mata merengi ya ndingi endi Israel na batu twina ndesi eto Kenya Airways so mu Israel we thine kera nene mera kinyanya nywentu kwinya kusietere Addis Ababa thiurunkwe emba bakando etetere mera na Israel bo mera ni alale batena thina nio lakini onto bo washa mpangilio yo mweya na nto baraba kusieta nene ba mera batena idea baba na idea na batesi asene ntukwe baya kwanja so ne wika ingia ukakwethora waziri ka autoeta twakoloma mera Israel bakwenda anto thokora to ni Israel saindi etani 10 na hore ndi kako kusumira Ethiopia yetago 15 tan na mera Ethiopia utomba ko compare na mera Kenya so ndenda mno waziri metheka na ajumbe barato nabo batuete tukolome tubange tuwe munene mera kumarwa enoyo uwe treasurer secretary baya ni interview lakini mera kwetha kwena structure anto bomba kuthia ati loka minya muneno gya kwenda kuria mantu amirari no mbembe takona uko Nyamutembei inyanto ubare no bakemre bare tabakasha no bakoya ni wowe na ngari yoba endia kinya ate kominya abendi nyile ne bimu biti ate kominya ne ate mere wirimi noko wata so no yete inya resort uba kiwa atu kubwithia igathoka zaidi ikauma resort embe kusibate komnyimbi bakubwithia ibonka de muneno mere wibaringere thimu nshanto bakwete bendete muno go rudigero thimu kuwingo kare abo ethinkiringe kwa bwitha shwari ni mengire mwe ya ri kuma Britain rezazi ukatweta tukuria mirere ta wiro maisha yayo twaba chungu ba eta bia tumaona otiro mira ya ona resort imbe inya Britain yeta ingiro ni thina no ekari
ningekorwo tucialalamike rwakorwo bakuria bakaria kwiga muci na ara Holland miraya ingiro ikwiro ni kureta rukoro rwingi so package ku pack yake gugwatumire mirengo Holland lakini miraya ya ita twabaya beta kuthithia no tafiti bo twabaya mirato kumya ye sawa sawa lakini baba iko thai no ntomundo naringo thimo ne antu bakemure anga inkoringeri anga ingweti na Devi burwe dena idea yote vya me antoba mira. So tukirikia no njoba time bwana Matile maybe kirira kiaku kiri Ameru na Kenya baraba tuthikirite rugiro rware especially kiri cia Ameru are kinyete ni kiri. Oni kambe ndakwira Ameru itoitikania na bura deputy president aratwirire na aratwire nyaka yuka raisi nyara we Ameru ni bange. So baraba omba kubanga Ameru mwankadai kende tumagekithira na ibu yebela ni mwankadai njare ne CMC kuma u senate so senate ni omba kulita Ameru aibune kuziba kaulwa baheta kinyume na Ameru ndiko na nyaka county weterane karingi babwiri kuthithia uwe bwantu kabanya watwege nyikure maoni iringithwe baraba kwa kawira arie bainge kawira arie tonle ndi baga ibena thina kana baraba kuaite bainge aite lakini kawira arikuo Meru ketho na ibutu ndone mtumo mukoronge witoge bara wina ko rumbo rwake ngautumira ucethe agwa Meru tia muntu tento burume na muka ndene ke bara inde de bwa kiwa to Meru ne to tuethe tento burume amuka so nyo se wethere bana ai na ni de rumbo nganya bro bana aruanda ani impeachment no thai ara ni thai gwegere ari wambugira ari nganya bro ende nyawi bon kwante tento burume na muka so Meru ndo ne to twinde kendebwa MCC batotevia batolitere kombe ki bwana na senate nyo ndaromba senate thai polele kirero kia Ameru kus mutembei eoro kinyaka chagwe tikarenda kuaura ni anto bamulasmetheri na ndenda kinya no ndo narawe kachagwe muntu omwe muno narawe etatiania satandeji aibwe ke anto batiane no bo bakuau bwarawe na kanyo kawe narawe rakeya signed statement na inyayo anto baimente baitorio bamwire uma kuma ndo tia viongozi yake wananchi bongo bena thina no kuthigana kiango muntu aroma kile miolero atera uwa manto ya county ya Meru kala simethero kuwa au twire ukuwa musimamo waku ne atia iro nyawe were oba viongozi bange bo winko wathanira so baba kon demand manto yati leaders kaba kulasimethwa MC otone bae kuiba onka na baria bo boya lakini ndibero ni wananchi ria rebo onka bwana ri mwago kuthira ya borwa ri ruki mwago kuthira bwo onka ndi ria rebo onka rete bwiso ko Ameru aibu oria mutembe na Ameru yomba kubwa Kenya yibwe ndawe tutu yo tu ni MCA batorita muri oyo wow ya na senate ni etike to chogeria kusi MCA bonete mapema MC wa Ameru abe kwena ndo muno bonete mapema na bona antu atwetere mwaka yuthira na tukiminya ndo ekeya katumianjiririe mweri uyu kusiba etabaria no ake abaruma abeta mboe sale muntu ende wetana MCS mboeri na ibo kwete okwirigira bo kilugeria banje ndi bo kwirigira ba kuthithiria into biontheri no abeta mboeri ngane antu bamba itibanjiri weta katel na mboe so ibonete mapema MC tunawasalute ibonete mapema ka senate ne buringire ende bwana akiri daibu bwana support ya senate. Asante sana bwana Mantilino ntubo kuona kanya kuya kwarania na Ameru na kwarania na Kenya ebi mutegeno ntubo kuthina batru kurodo ari kiri mubango yoku kenkwira it's always a pleasure kuthana na babwe na ntukitha ati babu mubango utethira iyoreo tukitha tukumeithia mantu mwanya mwanya wita na mbere kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter, Instagram lakini kiri nteto chetu cha thaa 7:30 na 9:30 ithira wina kiumia kia unibita mutembea. Thank you very much. Asante bwana.